dosada, nezadovoljstvo, izgubljenost u vremenu i prostoru, beznačaj, neinformiranost, neznanje. Da skratimo, pacijent boluje od nedostatka aktivizma. Točnije, potpuno je i apsolutno pasivna. Preventivno djelujte, potražite savjet, informirajte se, volontirajte, potpisujte peticije, izađite na izbore, učlanite se u udruge, preuzmite odgovornost za svoj život i društvo u kojem živite. Ako ne želite i vi postati neizlječivi slučaj.